Kuno Parlong Pitip ni em bakal soka Meghalaya kalau penmi yang Chief Minister Championship Challenge benai jeng kesan ni nong sengkam la dia jong kejela ki badan ni ki kam ki paper bakirpang bat ban penyak sekemat ya ki kam lani ya kino ki badang susdang sengkam la dia tekan ni ka challenge kan kesan ya ki ha kino ki jeng ki baki ya syam ban yarap ban penyak bat penkiu ka kam jong ki da ka ba ailat ya ki ban sementa ha ka program ka ba khandai benai bala penyak da ka prime ki baki khot ka prime incubation program Kajing mentai bagi kursnam. Kajing kersan lang bagi keran kwa arlak tengka nak bentaki arpusan ngut ke baca kemat, kwa silak tengka nak bentaki arpusan ngut ke baca dian. Sertifikat lang bagi Sarkar Meghalaya bagi IIM Kolkata Innovation Park. Kajing penyoluti wa kajing hikai nak benta semen daki bro kiwa benia bagi wadatip ia kakam. Kajing hikai bagi training wati kena man la kapor weto haku penko ya kikam. Ke prime yirap ko i ke kam pisah pilain haku i ki kenjagran ki lun wat ba ke poisa o sedang i ukhi ukhan. Ke prime yirap ko i wo penyo i ki yaw ki hat ha po ke jela wat sebar ke jela. Ke prime em go ke office krek kam yong ka Kewam MK Musu Hawan iginu kenja training em gele ka sentar yong ka hapo Shillong wahaturah. Kajengirap hakar kom ban songi kimar ban penyat yo yaki bat ban kring pat ba e kimar ke bangi penmi hi nang tang la yo ru ke jengkersan ka bai dei bat ki an ki kanon kom ke GST ka fasai bat ki wei ru de kajeng pau koman hakilat pathai khobor rengkat kajeng penyat so bat ki kalat ban yatrai ban yasok lang bat ki wei pat kinang sengkam jong kajela kalat ban yasi menta ha kajeng le bisit sebar jong kajela khnang begina kham susu khambha hang bejadei bat kajing seng kam lajong kisan pugut laga to 100 ki bemsim lajit sega to 50 ki yo ya galat buni orung ha free incubation hadin kajing pej benya Kita apply ke ni kedai ki ban long ki belarang ba kedai ki nong senang pura jang ke India kedai ban long ki nong senang jang ke jala Meghalaya Kidai bandan ya ka kam la jong apok ka jela bat kidai ban pen i ya ka jing mi na ka kam ba ki tre kimar bat kerukom tre ki jong ki kidai ban long kham pher bat kerpang bat kabala bangwan ra ru kilat yok kam yok jam hapok ka jela lada kinong apply kidai ki badon lupa ka kam la jong kadai bandan la kumnu klem palat ya ka hendriusna Tisengih kam la jong ka pair bat ka kirpang bat penkiwi la dia bat ya ka jela Meghalaya tinai apsu bat tap no menta link ba ka website www.primemeghalaya.com/cmecc bat ka po ban tap ya ka application kan kut haka khat santri unai lur ajar pulai ya don menta hak incubation program jong ka prime ban ngin kirsan ya phi ban penkiwi ka kam jong phi sa ka wai pat ka sinjam Kumshi benta penilai ban kentia we kasap kapong jong inong ilai kai basketball Ka East Khasi Hills District Basketball Association kala penlong ya ke Independence Cup Open Basketball Tournament ke baar ha maulai nong pedeng basketball court ha kanong ba Shillong. Kani kejing kop kelas sedang ha ka ap kandai trik unaitung bat la pen court pat ha ka khat san trik unailar kum shibenta jong kejing rake ya ka singi yo la lot keri. Ha ka singi pen ha perdai kani gelumpung yele akai lawan banedon lang ka director jong katnat sports and youth affairs ke jela ikong Isa Wanda lalu kum ka kongsan Uba sampor lang dingdo kum usumbot kongsan kinong kit kam shnong kamolai nong pedeng kinong yelam kam Meghalaya Basketball Association bat kiwe ha gajing khone ka final ha pedeng kikenthei ka Shillong labet klayora ekanam la ado da ka ba penrem ya ka dubak da sop khandai la sop san basket
Haga jing ko nega final jong kishin rang ko Onyx kala yora ka nam lado de ka penrem ya ka Salesian Youth Movement dah nyo pun riau lah nyo pau basket. Haga ni sini lasam ki kusnam ki nong job bad ka kusnam most valuable player ayot da ka Yairi S Sangma na ki kinthai bad Jason Bakai na ka liang kishin rang. Hooray! 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 He just got Onyx! Hooray!